tadi. Pelik mas. Ora, udah ambrol. Pedot. Noleh. Pelik. Jangan pelik. Ketok, pelik ketok putih asli yakin. Ya mas yo. Rene. Alhamdulillah Mas Iksan. Tadi keblok. Mendarat. Kandani kon keramas kok. Halo, selamat pagi. Ini bro mancing di Tambak Bulusan lagi punya Om Arifin. Ini daerah Tambak Bulusan, Karangtengah, Demak, Jawa Tengah. Ini warungnya Om Arifin jembatan. Itu ada Mas Son, tadi Mas Katul sama Mas Iksan cari udang hidup. Nunggu bentar lagi. Warungnya ini ya. Harganya di sini. Mantap. Hari ini tadi nyari udang susah bro. Ini dapat udang tenger, terpaksa beli. Tapi tadi ada info udang hidup, udang putih. Iya. Kumpul gini-gini. Menuju Rumpon. Juranmu. Oh iya deng. Jurangku. Kuman gelanak bro, masih beranjang ya. Nah, mantap. Nyawa ke orang. Itu gelanak apa ini? Mas Atul. Apa? Itu. Pakai ini. Pelik tadi. Pelik mas. Ora, udah ambrol. Pedot. Noleh. Jangan pelik. Ketok, pelik ketok putih asli yakin. Ya mas yo. Wah, ini tiyak. Wes tempat. Udah gede. Sumpah satu. Pedot tok. Gagal coy. Aduh bro, rezekinya. Wah, kene belum sarapan no. Baru 3 menit. Benar ya. Putus bro. Tadi kelihatan kakak putih. Kesanteran aku. Aduh. Ayo, awal yang baik. Ah, sayang. Baru mulai loh. Yo, pelek. MC ding. Kasih lonceng.
Taruh di ujung joran. Mas jalur videonya mas. Lumayan. Dulu mas. Kerapu bro. Lumayan ki. Pertama. Mas apa mas? Mas Lukman ngawali, mau Mas Katul ucul. Mocel. Mantap. Ki wong iki aja frustasi ya. Nek kene mau bro. Jago lagi mas. Perenggi. Lagi pakai. Oh. Lagi karangnya wakeh wis pasti. Wis pasti nek dramatis mau sing diingkai. Ndek capek kodeta. Strike bro. Dimakan tadi. Loncengnya bunyi keras. Keumpan belanak kabeh iki. Anggone aku diurang kok. Tarik ya, banter. Dimakan bro. Strike kok, sen. Konku. Aduh. Tapi itu kerapu ya. Apa? Pedut meneh. Muncul. Lho cak wis muncul ping loro. Sabar. Aduh. Sarapan sik, Mas. Wis sarapan ta balik. Kopi saya sarapan sik. Mas. Bar pelik kerapu ucul. Gede. Wajahnya buri. Sabar. Sebelah rata arek kamu sih ngomong masune. Rungrah mas. Jatah kon jeburi sik. Jam 9 sarapan dulu bro. Mantap. Seorang mas dulu. Anu niku sarapan ya sembah. Itu yang kurang tembus. Lucu itu rasa apa sih? Om sarapan om. Awan aku. Ini mas, nah bos nih kembang turi. Turi aja. Jenderal papat
40 LB di bolong. Oh, kembang kuwi. Kembang duri. 40 ping 4 berarti piro 100 piro lagi? Tahun papat. 40 LB ping 4 e. Printer ping 4 ya. Bisa iwa anak kecekel gitu ya. Hah? Enggak. Patek ta? Gak mudeng aku. Patek wi. Iya patek bener. Patek, Bro. Pajarinan, patek bener. Iki aku. Ki dagingnya enak lho, Mas. Kurang uripmu. Mantap. Kurang urip. Iya hidup lah. Padahal sangkeme cilik lho. Nomor 9 iki. Ini kan wis ndak bos. Iki biasane kumpulane jam ijo ki lho, akeh. Dungincer kuwi. Bejangku kerpu ya, halusnya pol gerete. Kerah. Jiro lu Patmo 6789 9 orang. Mantap rame. Siap Mas. Saya sabar lah. Lihat Om. Di teman kene nih. Ngumpul. Alhamdulillah Mas Iksan. Salaman sih. Ada keblok. Mendarat. Kandani kon keramas kok. Saiki masih saiki. Ada tadi. Saiki masih guys. Corona rasa. Iki tas video. Mantap, Mas Iksan ya Jan. Spesialis putih weh. Udah cakwe tambah rasa turu. Yakin plek. Bener tak plekke langsung. Plek sakeh ngene. Ora iki tak tamblekke pas laptop jiran gitu. Aku mes ora. Ya, tak ade tak nyekel aku to, aku mes ora. Ames, itu semene-semene gitu. Setengah kilo. Alhamdulillah. Itu juga dapat teman. Mantap. Cicak Mas. Seperti Iya, kalau gitu. orang biasa kumpul langsung Di tengah mau. Mas yang tengah mau jadi kan. dekan kuat sudah nih, jadi larak terus. Mantap, Bro. Kiloan deh. Kiloan sing tak cekle. Iku dia. Siapa tahu siapa tahu. Betul kan pakai lebih aku goblok. Mas. Cekel kan. Kita macem. Oh, kan sih. Sing dhuwur kan, sing dhuwur. Mas Katul. Lebone sik akeh Mas Katul. Mas pembantu ngangkat piro. Mas San. Piro Mas? 1 kilo. Kiloan. Sabar ya. Kilo. Oke. Mocal. Pusing. Mocal ping telu. 1 2. Mantap. Wes Banu, Bang. Yo coba. Pusing Kak. Ya ora apa-apa. Kita kurang paling pirang ontok. Sekilo lah. 1 kilo bro. Lumayan ini. Awannya sekilo semena. Podo wingi Mas ya. Iya. Sabar ya Mas Katul, sabar. Mantap ini. Langsung dimasak wae bro kata putih. Masak di tempat goreng. Mantap ini sekiloan. Ini kulitnya bro.
kakak putih tadi hasilnya Mas Iksan. Kita goreng. Goreng bumbu apa Mas San? Bumbu kecap. Sambal kecap ini. Tadi goreng tempe, bakwan. Istirahat siang, ambil masak dulu. Sing nyetok kewak ya sing goreng. Mantap Mas Iksan, nyancen spesial putean ini. Kae Asli yakin. sabar ya. Bengi dek iso turu Mas. Akad rapet ndek cekel gathok. Soalnya mang ono kancane yo. Ono kancan. Angger itu bola senenge pol. Bengi ra iso turu Mas. Wis aku. Mas bayangin botol kok kecek kaya apa Mas? Enak ngono ya. Mantap. Kakak putih yang kita goreng. Hasil dari Mas Iksan. Enak bro siang-siang gini. Bumbu kecapnya mantap. Ini kokinya si Son. Son, enak. Mantap. Mantap. Kalian harus cobain.